Bangi ithano itanyiheire rita 40 mihuri ya maigirira ya ruhonge rwa magoti rwa KRA ni imwe cia indo iria hithukitio nyumba-ini imwe mwena wa Gatong'ora Ruiru kaunti-ini ya Kiambu ni maabitha a borithi. Ekwirwo ana ni marikitie guikio ngono kamanda wa borithi mwena uyu Alex Shikondi akiuga ni marahitana na mwikuirwo munene wa thuguri ino kuona ni arahotire gwithara hindi ya mungururio ucio. Tumeshika bangi ambayo estimate yake ni karibu shilingi 86,000 na pia katika hiyo harakati ya operation tulipata kushika pombe ambayo inatengenezwa kwa nyumba inaitwa Kwira na ethanol, substance ambayo inafanana na ethanol mitungi 2. Maya mahanikite thiku imwe tu kuma muingi mwena uyu watabania mururungano makimenereria kuongerereka kwa njohi cia ibango kuria riu kamanda ahinyiriirie ati no meguthie na mbere na kuhitana na njohi ino. Tu ameendelea mpaka ameweka perimeter wall, ameweka mpaka CCTV cameras. Tunashuku kwamba wakati tulipokuwa tunakuja ni kama walituona na CCTV camera. Muingi ona gukiri uguo ni moritio guthie na mbere na kunyitanira na maabitha a borithi hari kuhitana na njohi ino thumu. Riri ekwirwo acio matanyitwo gukinyio igoti-ini kuhingurirwo thitango itiganite. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.